الباب الحادي عشر دمبغال سبو إغو بانغال صلاة المسافر والمريض هنا يوتا إن في جولد فوياسير جو جولد نونو دوكو هرنو بيدي دو غسطة جولير دي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بماكي أول ما فرضت الصلاة بريمي كو أدا فرلي دي جولدن دي ركعتاني كو دار دي 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 fana alansara geje subaka siona futro nden don non kayre ila law ko tati fo birrat de do darde didi nyibina salatu safari ka julde voyage den don tabintina wa utimmat de timmina nay kafana e ka alansara e ka geje salatul hadari ka julde tawado bi mana ka julde jodido muttafaqun alayhi ko andingol en voyageur jo ko darde didi o juulata darde julde nayi yankoje den fof foti himo huli foti o hula foti himo hawji foti o hawja deke tun himo voyage voyage dagido hawriti kadi kanyum voyage on hino timmi hella kilo capande jeetati haray ko yo wadu darde didi muttafaqun alayh walil bukhari no ka imam bukhari thumma hajara refti o firi kanko ne laado madina fafuridat julde den farla arba'an nay hande kadi ko qirrat de nyibina salatu safari ka julde voyage alal awwal e do mbaadi araniri din toujours wa zada ahmad beedi illa al maghriba sona futro fa innaha on don ila law witrum nahar ko kanko ni witiri de nyallangal nden don law ko darde tati wa illa subha e sina subha don kadi duitetaake fa innaha no subha kanko darde yidi kono ta tulu jutinte fiha e nder majje e nder makko kanko futuro subaka on alqira'atu jangin on wa Aisha tajattama enen min Aisha radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya wande annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam kana ulatike yaqsuru himo rabbindinayno fi safari ka voyage darde nayje den fo juula didi o yutimmu timmina himo rabbindinayno himo timminayno wa yasumu himo horayno kenen wa yuftiru himo huntotono ko gonga kono kabe juulata don be timmina e ka ɓe horata ɗon imanaka ka tawata voyage on timma hella kilo capande jeetati ka tata ɗum ɗon no timmi ɗum fof mi mana ɓe ɗuyta e julde nden rawahu dara qutuni waruwatu filli ɓe hadison sikatun ko hoolaɓe illa sona to annahu no hadison ma'lulun ko wagguɗuɗo wal mahfuz ko hunja ko non Aisha min fiili ha ko immorde gollugol ɗum wa qalata ɓe maki innahu no nelaɗo la yashqu alayya innahu no kanko nelaɗo la yashqu alayya bimana o sattina nallam ko em daru ko tawata hino newani lawo akhraj al bayhaqi ko imam bayhaqi woni ko filli hadisi o wa ani ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamaki inna allaha na allah yuhibbuhum yidide an tu'tande arete yette rukhasuhu newnande de o newninde bimana dokkal ko okki en ko darde didi fawtide den ka fana e ka alansara e ka geeje ba wi okki en den do himo yidi nde jabeten ko okki en kon hara en julali de walego kama yakra wano anyri an tu'tande ardete kadi ma asiyatu yeddugol mo ngo wano yeddirte mettirimo ko non kadi ko okki kon si yetta man welirtamo rawa ahmad wa sahaw ibn khuzaimah wa ibn hibban wa fi riwaya ngare fillahi kama yuhibbu wano kanko ne laado Allah o yidiri an tu'ta nde ardete kadi azaimuhu e ko fiɓi kon yo waɗe forcément yo waɗe jaɓɓugol ko okki kon hino weliramo wano ardete waɗe hunde nde o décidi yo waɗe bimana hunde nde o farli yo waɗe ligol wan Anas radiyallahu ta'ala no qala wi kana latike rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kharaja sibe yalti masirata e yaadu ka yarete salasata amyalin mayl jitati aw salasata farasikha maɗum farsakha ji tati ɗum ɗo fof no fota farsakhu goto ko mayl goto sallawo ɓe juulayno rakatayni darɗe ɗiɗi rawahu muslim wa anhu ƴettama e makko radiyallahu ta'ala anhu qala wi kharajna min yaltuna ma rasulillahi onde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam min al madina iwgol madina ila makka ta yawgol makka fa kana nelaɗo laati yusalli ɓe juulayno rakatayni darɗe ɗiɗi e nder voyage amen o hatta rajana ila al madinati ha min hewtiti madina muttafaqun alayhi wa lafzu lil bukhari wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala wi agama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah nyiɓuno 19 yawman balɗe 10 yuɓsiru hiɓe raɓɓinɗinde julde wa fi lafsi noare konngol ɓe makkata ko makka
19 yawman woko balɗe sappo e jeenayi rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin ari filla e gooli Abi Dawuda 17 ko balɗe sappo e jeeɗiɗi. Wa fi akhirino ka sakkitorde mum wa fi ukhra no e hadise goo 15 ko sappo e joyi. Kono ala kulli hal foti ko balɗe sappo e joyi, foti ko noga, foti ko balɗe temedere, foti ko wulure. No selli ka goɗɗo raɓɓinɗina ɗum ɗo fuu. Mi mana sa annike hiɗa yahude voyage on mamum ma zere kore ala sabil misal ma Guinée Bissau ma Amérique hiɗa yahude ton ko e nder balɗe ɗiɗi ko yaha hara misal noon alhaali mo yahuɗa fi mum on nangima jogikema ton e nder lewru ma e nder lebbi ɗiɗi ko anni e on darta inama lamal binni yaati haray embere ko wonɗa to madama a firtali décision on wiwɗa a wontay haray embere ko ñiɓuɗa to neɓuɗa to wo haray a raɓɓinɗina e julde nden haray ko darɗe ɗiɗi on ko juulata. Si tawi noon a annike wonde hiɗa yahude wona haray ko ɗuytata ko e laawol ngol ñande hewtuɗa ka wonɗa yahude ɗo wo haray hande kadi a timminay. Ma sa a annike ko balɗe ɗiɗi wonɗa wonde a yeehi ha yeti tun a tawi enele muran ɗum satti a firtiti ko winoɗa kon ko yahugol ara heña haray ka niya on boni ɗon haray boni sowna ɗum ko neɓuɗa ɗo wo a ɗuytay. wala hono oɗen man Imran ko ƴetta Imran bun Husayn wo 18 ko balɗe 17 wala hu an Jabir aqama onde nelaɗo ñiiɓi bi Tabuka 20 yawman 20 jours timmuɗo yugassiru salahi ɓe raɓɓinɗinde julde nde waruwatu siqatun illa annahu sowna tun hadis on ikhtalifa lutodirama fi wasli e jokkidirgol mo. wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullah sallam nelaɗo laatike idartahala siɓe hirndude qabla an taziqa shamsu bimana siɓe fokkiti voyasude ko adi nangen dirtude e bimana legoy ko adi fana hewde ɓe kontina yandu akhara zura e fana heewoy ɓe darota ko ɓe juula ɓe nettinoya e fana ila waqtil asira waqtu alansara on naata tumma nasal ɗefti ɓe gaara ɓe jippo legoy fa jama'a ɓe hawtidira baynahum hakkunde waqtuji ɗin ɗiɗi fay si ɓe buusi kadi ɓe fokkiti fa in sakati shamsu so tawi woni nangen kadi dirti mi mana fana heewi qabla an yartahila ko adi ɓe buusude fi voyage ɗon kadi no ɓe gerrayno salla zura ɓe juulayno fana on tumma rakiba refti ɓe waɗɗo muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatil hakim fil 40 bil isnadi sahihi salla zura so tawi ɓe fokkiti ara nangen dirti ɓe juulay fana wal asra e alansara tumma rakiba refti ɓe waɗɗo noon. wa li abi nu'aymin fi mustakhrij muslim e nder yaltinande imam muslim kana nelaɗo laatike ida kana fi safarin si ɓe laatike e nder voyage fa zalati shamsu nangen dirti salla zuhra wal asri jami'an ɓe juuliday fana e alansara nde wotere tumma martalla refti ɓe yaltanon ɓe voyage nde wotere. mi mana ko andi golle voyageur jo imo mari faɓerji ɗiɗi ka julde imo yanana ɗuytugol imo yanana kadi hawtindirgol ɗum ɗon fof mo newnana jam'u taqdim e jam'u ta'khir hawtindirgol fana e alansara juulamo ka fana ma hawtinda fana e alansara juula ɗum ka alansara ma hawtinda futuro e geƴe juula ka futuro ko ɗuyete jam'u taqdim e jam'u ta'khir. tawi voyage on no sattiraymo seeɗa ara ɗum ɗo fof on tigi no newnana nelaɗo si ɓe fokkitino tawi fana heewali ko wano midi ni ala sabil misal ɓe buusi ɓe continue si fana heewi ɓe darota ko fi ɗum ɓe abba wasi alansara on ɓattike ɓe gara ɓe salligo ɓe juula fana ɓe atta alansara o andi ɗon ko moyen de retardement. so tawi kadi le fewdo ɓe buusatari fana heewi ɓe julde fana gayna ɓe atta alansara ɗon ɓe buusa nde wotere wiyede nde ɗo alansara heewoya ɓe continue yaadu maɓɓe. islam ko dina newede musidɓe julɓe kala ka sattere nde woni ande na islam gollitira. wa an Mu'adh bun Jabal radiyallahu ta'ala anhu qala wi kharajna min yaltima annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk ka gere Tabuk fa kana nelaɗo laati yusalli zuhra wal asr jami'an nelaɗo no juuli dayno fana alansara hawtindira jam'u rawahu Muslim. wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki la taqsuru salata wa rabbin ɗin julde ndedde fi aqalla min 4 burudin ka ɓuri fanɗude burud 4 mi mana sagara 4 ɗum ko min makkata ila usfana distance mum ko hakkunde makka e usfana rawahu ad-Daraqutni bi isnadin da'ifin wa sahih ko selli ko annahu hadith o mawqufun ko darnaɗo kaga ko anoni akhrajahu yaltini o hadith ibn Khuzaimah o wiyeteɗo ibn Khuzaimah. wan Jabir radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullah sallama khairu ummati nanegoy ko ɓuri moƴƴude mofte an ɗen fof yo Allah waɗe jeeyaɓe maɓɓe ko adi kon jentoɗen ko ɓuri moƴƴude nelaɗo make mofte an ɗen fof alladina ko ɓen ida asa'u si tawi tumɓe bonni foti ko konngol foti ko kuugal directement istaghfaru ɓe tuubay ɓe rutto ɓe insinoto siko Allah ɓe bonni ɓe insinoto siko goɗɗo ɓe bonni ɓe insinoto ko Allah ha ɓe gayna ɓe yaɓe toro on ɗon kadi yafuye.
wa ida safaru se ɓe voyasi gasaruɓe raɓɓindina julde nden waftaruɓe huntoto si ɓe hoori ko ɓeɗo ɓuuri moƴƴude. akhrajahu daraqu imam tabari fil awsati bi isnadin da'ifin wa huwa o hadise fi mursal said himo mursal said ibn al musayyib inda al bayhaqi mukhtasiran o raɓɓinɗina ton kadi fi kala woɓɓe son voyasi de sa watta lili ɓe jaɓata ɗuy ton julde ndin few kamɓe ko ɓe ɓe timmina ɓenna kamɓe ɓe dallinora ɓenna e nele en hula ko Allah wi ko sihiɗen huuli tawi noon ɓe famali hadis nu'man bun umayyat on hadise ko ɗulle nu'man bun umayyat on hino ton o wi wo mi landike umar bun il khattabe fi ka Allah daali ɗon so tawi woni on huuli ella ala nde raɓɓinɗin to julde nde mi landike ɗum sayyidna umar joni noon kadi ami nanna simɓe ɓen hoolike on sayi sayyidna umar jaabi ajibtu ma ajibta bi konko ngalɗinma no ngalɗini langoye min kadi kanko numan o wi fa ataytu ila nabi mi ari ka annabaji Allah on fa sa'altu mi landimo qala nelaɗo Allah maki he hada sadaqa Allahu tasaddaqa alaykum iqbalu sadaqata ko sadaka mo Allah itti jonni on no jaɓe mi mana ko andigol hulɗe wo en hulawo ko ye raɓɓinni so tawi no timmi burdu nayyi wan imran bun husayni radiyallahu ta'ala anhu qala kanat bi latino e an bawasir ko nawnare ni wiyete bawasir fa sa'altu nabiyya mi landi nelaɗo ani salati fi nde julde fa qala nelaɗo maki ɓayɗa nawnare bawasir ndaru sa wawa e darade salli ga e man juula eɗa dari fa lam tasati sa wawata fa qaidan joɗo juula fa lam tasati sa wata fa ala junbin walo e hoore becce ma ɗen juulamo rawahul bukhari ko andi gollen ko fattaqullaha masasta'atum ko noon e wo no wawɗa comportorde ya juulirno ko ɓe noon juula en tant que haqqille ɗen hino wooda wan jabir radiallahu taala anu qala wi aada nabiyu nelaɗo Allah on daruno maridan nawɗo ñandego ɓe ari ɓe tawi farawo ɓe yimo yusalli mo juula ala wisadati e dow ngawlu mo jogui ngawlun kum himo sujja e makkun ɗon farama biha nelaɗo nangi ngawlun kum feri o gala ɓe maki nano salli alal ardi juul ka leydi in istatata sa heɓa e feere wa illa sowna ɗum fa awmi iman eɓɓugol liƴƴa uggina hoore nden ka ruku ugginande moƴƴa ka sujudu wajjal waɗa sujude ka sujudu ma akhfada rayno ɓuuri joltude mi ruku'i ka ndi ruku ma rawahul bayhaqi wa sahahu abu hatim waqfahu wan aishata ƴettamenen mi aicha radiallahu taala anha qalat ɓe maki ra'aytu nabiyya mimmi annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli ɓe juula mutarabbi'an hiɓe waɗi komo wiyete ko mutarabbi ko jooɗagol tekko kono noon hari ko ganto ɓe marno de muusu koyngal no riwayaji goɗɗi go wiiɗen kono ko andingol en so koyɗe no muusudema e nder julde nden ɗe andi no woodi no expliquera no jooɗorte kono so tawi woni ɗa mari ganto haray ɗa wawi jooɗorde kala no tawata lorrirtama wa sahaw no sellini hadis on alhakim imam hakim wallahu ala wa alam kala ko tawata on famal musidɓe julɓe on nodda e numéro téléphone ji ɗin 67 60 53 09 68 60 53 09 63 60 53 09 kala kon famali on nodda e lan ɗon tawi min abdoullahi kala ko komi wawi on faltude bi rahmatillahi bi awnihi mi ɓeyde on